نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hare musidɓe julɓe, en yetti allahu tabaraka wa ta'ala, hiɗen mawloromo immorde e boneyli pittali meɗen e faggitandeji golleji meɗen. ɓawo ɗon musidɓe, hiɗen seedo wonde nedama no ɓe wiyeteɓe muhammad ko allahu tabaraka wa ta'ala woni ko neli ɓe meɗen. hare musidɓe julɓe, mi hiwriki on hiwrago islam woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon nokku kala ko jooɗi ɗon. hara hiɗen inna rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. miɗo tori allahu tabaraka wa ta'ala nde o waɗata kala konngol ngol andanteɗa malan wowlude ɗo yeeso moɗon yo taw ko sabi makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala. mi tori kañum kadi nde allahu jalla wa ala ƴettata on tawna on e ɓeɓe andanteɗama ko heɗitotoɓe yewtere, ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude ko yewta kon ɓe gollitira. ko waɗi allahu on inni: alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. ko ɓe woni ɓe allahu tabaraka wa ta'ala fewni, kañum kadi ko ɓen woni jomiraɓe hakkille ɗen. idan noon musidɓe, en arti émission moɗon mandanteɗama himo wowa joni, himo anda woni gandal e faamu e oɗo nokku meɗen waɗaɗo Barki Jama TV. haɗa noon kañum kadi musidɓe, hande hiɗen mari welo welo molanaɗo, hiɗen mari hunjiɓe Qur'anul Karim hoɓɓe. ɓe ɗiɗon noon ko hunjiɓe rowani pay kunkuma hunjori duuɓi 9, oya kañum kadi hunjori duuɓi 10 e ko fawi. kono hay joni ko wonɓe yanganade oɗo Qur'anul Karim no ɗaɓɓa gandal. idan ko ɓen woni ko marɗen hoɓɓe hande. en jonne ɓe hoɓɓe hikkoɓe ɗo ko jungo an ñaamo ɓe présente o. ɓawo ɗon kañum kadi musidɓe julɓe, wawen darude ko honno e honno hikkenten ɗon inchallahu tabaraka wa ta'ala. on tumasi en jonnayi kañum kadi ɓe hoɓɓe ɓe andanteɗema kañum kadi noko jungo an nana ɗo, ɓeɗo kañum kadi wawa présentade ɓe hiwro jama on, ɓe aldana en ndiɗo neldari nde andanteɗema ɓe neldi en woni oɗo Qur'anul Karim. ɗen andi musidɓe, en ala ko dow leydi ɗo ko ɓuri mawnude ha hewti oɗo Qur'anul Karim mo andanteɗema hino e jungo meɗen ɗo. mo andanteɗema allahu azza wa jalla jippinimo e dow meɗen. idan noon musidɓe, en hewtinayi hoɓɓe ɓen ɓe présente o inchallahu tabaraka wa taala. nam. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, wa ba'd. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullah. mi lawiye Al-Hussein Sow, ilan janga e daara wiyeteɗo markaz ummul mu'minina Khadijatu bintu Khuwaylid. nam. on ɗo hoɗɗa? ina woodi Tivaouane Peulh. machallah. aywa nam. haɗa musidɓe julɓe, ko enen woni ko nanidi ɗum ɗon. idan kañum kadi e jonne ɓeɗo ɓe présente o kadi. nam. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. amma ba'd. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullah.
min hila wi'e Nafisatu Diallo hilan janga e daara wi'eteɓe Ummu Sadio Diallo Tivaoune Peulh. daaro hino wi'e markaz Ummul Mu'minin Khadijatu bintu Khuwailid radiyallahu anha. amin. Aywa nam, idal musidɓe ko ɓe ɗo woni hunjaniɓen Qur'anul Karim rowani. idan kamɓe kadi ɓe ari neldugol yiɗuɓe Jama TV, ɓe ari neldugol kañum kadi ndareɓe émission gandal e faamu oɗo Qur'anul Karim. joni ɗe mari yewtere ko yowiti asabru, neɗɗo no duwa muññade. haray ko ɗum ɗo woni ko jogitiɗen yewtere hande. haray noon kono ko adi yen naatan yewtere meɗen nden en jonnayi Oustad Al Hussein ɓe janganen Qur'anul Karim. on tuma si arten jonne Nafisatu kanko kañum kadi o janganen Qur'anul Karim ɓawo ɗon hucciten e yewtere meɗen nden inchallah. Naam Al Hussein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ما شاء الله وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا
حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما شاء الله. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. الله أكبر. نني القرآن الكريم نوني يالتيرده e pay konkon andanteɗami ko duuɓi 10 hunjorɗo qur'anul karim duuɓi 9 musidɗo ko ɗum habbiɗa lawaki taw ƴettude qur'anul karim waɗande wondiɗo ƴettuɓe ɓiɓɓe ma naɓa ko daraji hunjinaɓe qur'an wallah nane qira'atan wa tajwidan wa sawtiya ɗum ɗo fof tawa no yarude warattilil qur'ana tartila wallah idan noon en jonnay Nafisatu kanko kañum kadi o janganen qur'anul karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الله وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الحمد لله musidɓe ndaren si tawi ɗum ɗo ko e mofte nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam woni e yaltude ndaren tawen ko e 2023 ndaren tawen ko e leñol pullo fuuta woni e jangude o qur'anul karim ndaren tawen ko jiwo ndaren tawen ko ƴiƴam men wallahi qur'an no weli kala janguɗo non qur'an e nokku kala ko woni e ko o jeeyabo e no waywade wo kono non nane qur'an nareno ayeje woni e yaltirde I wallah idan no musiɓɓe en accitale ɓe ɗon goye kamɓe ɗiɗo non joni
ngacci taliɓe ɗe en jonni tawi ɓe on tumasi ɓe janggetena en qur'an mais kono en yewtay e yewtere dandanteɗamo ɗen hunide woni muññagol. Oɗo bani adam mo duwa jikkinorde ko wi'ete muññagol, ko waɗi hino e nemaji ɓurɗi mawnude. O bani adama ko allahu tabaraka wa taala nemintamo muññagol. haray so tawi allahu tabaraka wa taala ɗum o yiɗo wela ko ɗum woni ko yewteten woni assabru. ɗe gandi allahu azza wa jalla inni innama yuwaffa sabiruna ajrahum ko bi gayri hisabin. ande ko allahu tabaraka wa taala ɗen andi ulama'u nahaw innama ko adatu hasrin wa qasrin, awa ande ala wo ko yoɓetake ɓeeɗo muññiɓe honɗum innama yuwaffa sabiruna ajrahum ko bi gayri hisabin, ko alda hasbore, alda limugol. zakka si a itti no happanama ko jolu jonneteɗa, si a juuli no happa ko jolu jonneteɗa, kono musidɗo wawgol ɓernde ma nden muññoɗa saanga nde seytinɗa, allah on inni joddi on ɗon happetake. idan musidɓe en yewtay hande ga e ngu jikku mawnugu ngu andanteɗam allahu tabaraka wa taala eɓɓi no wolana en ɗum. allahu tabaraka wa taala no humpita en ga e annabaɓe ɓe andanteɗamo no muññino. allahu tabaraka wa taala no sifito e fiɓeɗo wondanedam ɓe marno jikkuji mawnuɗi. ɗin jikkuji ɗe andanteɗam allahu tabaraka wa taala waɗi ɗin ko sabu nokku ko jeyaɗon wawata rewde ha natal janna. ɗiɗo jikkuji ɗe andanteɗamo bani adama on wawata fewude. feere wo ala ko ma neɗɗo on eto jikkiniro e oɗo jikku wiyeteɗum muññagol. ko ɗum waɗi jeyaɓe ɓen no duwa jikkinorade ɗum ɗon muññagol. allahu tabaraka wa taala hino yewta en, hino andintina en fiɓeɗo ɓe andanteɗama ko muññotoɓe. allahu tabaraka wa taala hino sembidira woɓɓe muññagol, wallitoro woɓɓe muññagol, tabintina woɓɓe muññagol. allahu tabaraka wa taala ɓanta fi woɓɓe sabu muññagol. nguɗo jikku muñal hay goto wawata ɗum. bani adama on wawata sortagol e oɗo aduna, immordo e tampereji aduna, si hara wona o jikkinor nguɗo jikku wiyetengu muññagol. o wawa hakkille makko ɗen won allahu tabaraka wa taala mantiri non ɓeɗo yimɓe aljanna. allahu azza wa jalla inni jazaytuhum lyawma bima sabaru annahum humul faizun. allahu on inni hande dey mi yoɓi yimɓe aljanna. inni jazaytuhum lyawma, hande mi yoɓiriɓe aljanna on. ko fi wonu allahu on ko bima sabaru, sabu ko ɓe muññino immorde sonjaji aduna. allahu tabaraka wa taala inni ɓe hande dey allahu tabaraka wa taala yoɓiɓe hande noon ko kamɓe woni ɓe ɓandanteɗamo no sorti e kala andeji lakara. hande dey ɓe jeyama e malaɓe ɓen humul faizun. ko ɗum se dari allahu tabaraka wa taala innani e wondanedemo salamun aleykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. wondanedema yo jang e kisal daru dey ɓe natuɓe aljanna. allahu tabaraka wa taala wolana ɓe salamun aleykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon, yo welo welo wonu e dow moɗon, yo nema wonu e dow moɗon. assalama no firti fof onon yo wonɓe ɗe galle aljanna modi emba on malama tawi ko golluɗon kon naadi on aljanna. ko ɗum se dari ɓe inni ko woni muñal, ko jogitagol wonkilkin
sanga nde ki andantede ma ki seytini jogitoɗa fittangu mangu ga e waɗugol musibaji ɗindi andantede ma ɗi jippoto e dow neɗɗo on ko aduna hara siɗi ara ni neɗɗo on kanko dey o wawata haɗitade hoore makko o eto non o haɗita hoore makko. Ayyuhal muslimun, ono yo julɓe musidɓe, sifitore ngu jikku wi'etengu muññagol etoɗen anditen wondanede ma ko ɓeeɗo Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko manti. ko ɗum waɗi Allahu azza wa jalla no wowlanen ayaji hewɗe fi ɓeeɗo ɓandantede ma hino muñño. oɗo bani adama on himo duwa jikkinorde wa an yatalalmasa halawatahu li ajli martabatihi ala al musiba. oɗo bani adam o eto o duumo e mbelenduru wawugol muññagol fiyo heɓu joddi ko o duwa heɓude kon. ko wonnon kañum kadi fiyo wawu sortade e on albalawo mo andantede mo seytinɗo si ɗoftike wonkilkin aynitali ko seytini kon yanayi e albalawo molanaɗo. وقد بين الله تعالى أخلاق الأنبياء وذكر الله تعالى في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى جنتنيك إن في جيكوجي النباب بين الله ولني إن في مأبه كقرآن الكريم. الله تبارك وتعالى جيبني إدو النباب بين إمورده إتامبريجي. الله تبارك وتعالى فيلني إن دون كقرآن الكريم. sendari annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ɓen ɗon dey Allahu tabaraka wa ta'ala jarribino ɓe sonji ɓe ukka ko nder yiite. annabi Ibrahima muññi. annabi Ismaila ko wonnon kañum kadi Allahu tabaraka wa ta'ala jippini e maɓɓe aya yo baaben maɓɓe yo hirsuɓe. annabi Ismaila kañum kadi muññi waali fiyo hirse. ko wonnon kañum kadi Yusuf alayhi salatu wassalam ɓe bugama ko nder woyndu. annabi Yusuf ɓe muññi. ko wonnon kañum kadi ɓe naada e kaso. annabi Yusufu wondude ɗum ɗo fof ɓe muññi. Allahu tabaraka wa ta'ala wowlani en kañum kadi ga e ayyuba ko honno muññorno immorde e nawnare. annabi ayyuba alayhi salam ɓe nawni duuɓi 18 18 ans ɓe nawni waali. kono annabi ayyuba kan ɓe nawni duuɓi 18 ɓe waali. kono ɗum e ɗum mum annabi ayyuba alayhi salatu wassalam ɓe muññi wondude e ɗum ɗon fof e nde ɗo nawnare. ene ko honno wa kayfa kana yarwi ko honno kañum kadi latorno annabi ayyuba hino wonduno e ɓe nguure muɗum e rewɓe maɓɓe ɓen hino maaya. ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hino maaya. foppu mayiri ɓe ha heddi sonnajo goto annabi ayyuba. jawle ko ɓe jogino kon fof ɗum ɗon lanni. kono wondude ɗum ɗo fof ɓe muññi ha Allahu tabaraka wa ta'ala humpiti en fi annabi ayyuba ko qur'anul karim. Allahu inni ayyuba mi jarribike mo duuɓi 18. ayyuba nawni ha giɗɗi yelte makko. ayyuba rewɓe ko marno kon fof maayi ha heddi goto. ɓiɓɓe ko marno kon fof feƴƴini o heddora hay e goto. kono Allahu tabaraka wa ta'ala inni wondanede mo dey oɗo ayyuba o muññi e dow ɗum ɗon. ko ɗum si Allahu tabaraka wa ta'ala wolani annabajo min on Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wasbir wama sabruka illa billah. Allahu tabaraka wa ta'ala yamiri annabajo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo ɓe muñño ɓe anda muñal maɓɓe wonata si hara wona ko sabi Allahu tabaraka wa ta'ala. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe muññi sanga nde maayi feƴƴini ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗo Alqasim feƴƴini yeeso maɓɓe. nelaɗo muññi
ko woni noon kañum kadi ɓiɗɗo maɓɓe on kadi wiyeteeɗo Abdallah feƴƴini yeeso maɓɓe nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam muññi. Ummu Kulsum feƴƴini yeeso annabajo on nelaaɗon muññi. ko woni noon kañum kadi Zeynab feƴƴini ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteeɗo Zeynab feƴƴini yeeso nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam annabajo on kañum kadi ɓe muññi. oɗo wiyeteeɗo Ruqayyatu on ɗon kañum kadi feƴƴini nelaaɗo o muññi. nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wondi e rewɓe maɓɓe ɓen kañum kadi feƴƴini nelaaɗo on kañum kadi wondude ɗum ɗon ɓe muññi. musidɓe, si tawino wona dambuga sabru ƴetnoɗen, si en yiino ko ha honto nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam yiɗuno Khadija, en ande nelaaɗo muññike hunde mawnude. kono fino famiron ko ma rewen ɗon seeɗa. ñande goo nelaaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe wonduno e yumma men Aisha. yummirawo goto ari nokku ko ɓe jooɗi ɗon. yummirawo on ko weldijo yumma men Khadija. annabajo on sallllahu alayhi wa sallama noddimo, arumen seeɗa ɗa sengoɗa gundo ɗen. ɓe immi ɓe yehi sera ɗa, nelaɗo jooɗi, yummirawo on jooɗi, ɓe yewti seeɗa, nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam muusi, ɓe yewti seeɗa, nelaɗo wulli. yumma men Aisha no ayni ɓe, yumma men Aisha ngalɗi, nelaɗo no jala no wulla, ɓe jala ɓe wulla. ɓe yummirawo yehi, yumma men Aisha habbi annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ha ɓe arti. nelaɗo ɓay arti, yumma men Khadija ma yumma men Aisha landiti, nelaɗo nane on wulliɗa, nane kay miyiɗon mosaɗa ɗo, welti moƴƴa ko honɗum waɗi? ɓinni ya Aisha, kunna natadhakkar ayyama Khadija, hari men laatino meɗen yewta fi ñalɗe Khadija, ko honno men yiɗidirno, ko honno Khadija dankornolan, ko honno Khadija wallitornolan, ko honno Khadija muñoronnolan. yumma men Aisha hiri, ɓe inni ya Rasulallah, ama laka gayra Khadija, ene nelaɗo keri on ala si wona Khadija. nelaɗo laqad abdalaka Allahu khayran minha, Allahu tabaraka wa taala lontinanima ɓurɗo on ɗo moƴƴude. nelaɗo subhanallah. ɓe yumma men Aisha bappa maɓɓe ɓeɗo kañum
subhanallah. Ismail e Idrisa e Dhal Kifli ɓeɗo fof ko jeyaɓe eɓe wonnoɓe e muññade. Allahu tabaraka wa taala jantike fi Yusuf alayhi salam sangane andantedema yimɓe Yusufu ɓen ɓe ari ɓe tawi Yusufu ɓe inni qalu a innaka la anta Yusufu qala ana Yusufu wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Subhanallah. Ndare annabi Yusuf ɓe tampina ɓe ukka e nder woydu ɓe yaltina ɓe yeeya ɓe waɗa maccuɗo ɓe gollina nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ma honno annabi Yusuf alayhi salatu wassalam e o sonjaɗo fof ɓe yimɓe maɓɓe ɓen ari ha ɓe wondi e miñam maɓɓe ɓe ndaari ɓe ha inni ene ande aynne kan woni Yusuf ɓe ndinam komin woni Yusuf. Allahu tabaraka wa taala dey nemini e dow meɗen ande ton innahu man yattaqi kala on huluɗo Allahu tabaraka wa taala wa yasbir dare o muññi fa inna Allaha la yudiu ajra al muhsinin. Allahu tabaraka wa taala o yeɓata joddi moƴƴineɓe golleji ɗin. Musidɗo ndaru annabajo on alayhi salam woni annabi Yusuf ko wonnon kañum kadi annabi Yusuf ɓe bugama ko woyndu ɓe muññi ko wonnon kañum kadi e ɗiɗo sonjaji heɓuɗi ɓe fof feƴƴi e dow maɓɓe. Allah won yoɓiri ɓe joddi ko ɓe muññi kon na waɗugol ɓe ardiɗo e ndin ɗon leydi. Idan joddi muññiɗo koko wolduɗen kon nane ko bi gayri hisabin. ɗus Allah inni innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudiu ajra al muhsinin. I wallah kala o mo andantedema o muññike o huli Allahu tabaraka wa taala Allah wonde yeɓata joddi ɓe ɓandantedema no muññi. Allahu tabaraka wa taala o jantanike en ga e annabaɓe ɓen e moftandeji ɗin. Allahu tabaraka wa taala no yewtana en ga e annabaɓen. Allahu azza wa jalla inni wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Daru law inni min waɗi annabaɓe ɓen ko ɓe ardotoɓe ko ɓe hooreɓe kono ko honde tuma ko lamma sabaru sangade ɓeɗo ɓe andantedema ɓe muññike. Subhanallah. ma humul qadiduna linnasi ja'alnahum humul ladhina yuwajjihunahum humu ru'us. wondenedema min waɗi ɓe humul qa'iduna linnasi ko kamɓe woni ardotoɓe yimɓe ɓen ko kamɓe woni hooreɓe yimɓe ɓen ko kamɓe woni imamuɓe yimɓe ɓen kono holla ɓe ga e feewal ga e laawol feewugol kono ko honde tuma Allah won ƴetti ɓe waɗi ɓe ko lamma sabaru. Allah o inni wa kanu bi ayatina yuqinun. ɓe laatike ga e ayeji amen ɗen ko ɓe yananaɓe. fa dhakara Allahu ta'ala Ayyuba alayhi salatu wassalam famadaha. Allahu tabaraka wa ta'ala yewti en fi annabi Ayyuba alayhi salatu wassalam ɓe andantedema ɓe nawni duuɓi 18. Allahu tabaraka wa ta'ala inni ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof maayi rewɓe maɓɓe ɓen fof maayi ha ɓe heddori debbo goto jawɗi ko ɓe jogino kon fof perdi. kono ɗum ɗo fof e duuɓi 18 ɗum fof Allahu tabaraka wa ta'ala inni inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Subhanallah. duuɓi 18 annabajo on no waali nawni gilɗi yalti ko ɓandu maɓɓe. Allah o inni minen dey komi ari min tawno o ɗiɗo duuɓi fof o wullitaki hay e hunde o hino muññi. ñiire si muusima ñallal itta hakkille ma e aduna. si reedu muusima ñallal musidɗo itta hakkille ma e aduna.
soñja modi ma walla yalan lekkele soñja ɓe wonduɗa mima yewoni annabajo on ɓurma moƴƴude ɓe nawni duuɓi 17 ɓe muññi ɓaawo ɗum ɗon kañum kadi ɓeeɗo feƴƴini e gurdal ngal subhanallah gurda maɓɓe ngal feƴƴi ha ari allahu tabaraka wa taala okkori ɓe lekki yo musidɓe julɓe ɗum allah on inni wondanede mo de ɗiɗo fof ko inna wajadnahu sabira innahu ni'mal abdu innahu awwab min tawnomo ko muññiɗo emba o moƴƴi jeyaɗo emba o ko hewaynoɗo ko tubata rutto ko heewi idan musidɓe en arta joni e yewtere meɗen nden ha joni en huccitanayi e al husain o artirana en seeɗa e qur'anul karim ɓawo ɗon kañum kadi arten e honnode ene ɗen nafisa nam kamo kañum kadi artirana en e qur'an on nam alusen mañ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا
إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظيم. الله أكبر. إيه والله لسين ويجنون القرآن الكريم سبحان الله. إذا المسيب enjoyna na fi sadu kam kadi o artirana القرآن. أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ما شاء الله. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. Idan non musidɓe waktu meɗen on koko raɓɓiɗi wa illa tun nde yewtere meɗen ɗo mandite hon to haɗuɗen inchallahu tabaraka wa taala si tawi allah on hoddiri haray e juma on hiɗen ɗo en gayni toto nde e juma on joni ɓeyɗen mari hoɓɓe wote ñamete on fof ara hoɓɓe ɓen heɓale hunde Al-Hussein continue ngen ɗon seeɗa Qur'an on ena may. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. سبحان الله min o fo ɗon andi jangowo angon ko husari nane o memminila ɓernene tawde ko qur'an wona jangede kono ɗo o acca nalla ngay e hunde wona ɓernene wona ɓandu ndu wallah Allah o yiɗinan o neɗɗo ko ɓurti wallah Mahmoudou Khalilul Husari idan noon en feƴƴinayi Nafisatu o janganen qur'an ko waɗi hiɗen e lewru qur'an sinon waɗande qur'anul karim anniversaire ko nduɗo lewru idan noon ko ɓe neldori en kon ɓeɗo no heddori goto ɓeɗo no heddori ɗiɗi joni en jonnay Nafisatu o ɗuyta goɗɗo heddoro goto inchallahu jalla wala ko waɗi fendo hiɗen e welo lewru ko qur'an jippina hiɗen e welo nde andantedemo siɗen jogitade lewru ko waɗanen qur'anul karim anniversaire ko e nder nduɗo lewru wallah idan noon Jama TV no wondi e mo no addanon weloji haray ko an yo Nafisatu kontinan en noon inchallahu tabaraka wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الله. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. الله hare Nafisatu kango kadi o itti ko wonno e dande makko nde wallah kono hare la humpa andude Nafisatu ko honto won ɗon e jangude innuɗa nane.
on to won ɗon e janngude wi'uɗa na Tiawun honno on ɗon innete markaz ummul mu'minin markaz ummil mu'minin ko honɗum e honɗum wona e janngede toon min jangay ton arab aha e français machallah franco arab min jangata e qur'an ba e talbiya machallah bangal de diina aha worɓe e rewɓe fof no toon machallah nam ko hombo woni on e jannude toon onon mene ya seyda Sadio Diallo ya seyda Sadio Diallo machallah idan hittin naɓa ɓiɗɗo ma ko markaz ummi honno de ummil mu'minin khadijatu bintu khuwaylidin ɓe hunjinanama i wallah ndaare janngande no fotiri no juuɓe woni en weƴƴitande qur'anul karim ndaare paykon ko duuɓi 9 no woni en weƴƴitirande qur'anul karim i wallah selu jiwomama wonɗa lawɓinde on selu kum pay kumma kum wonɗa ƴoginde ko galle ƴettuɓe naɓaɓe ko daara i wallah ɓeɗo en faami ɓe jooɗoreni en Tiwawon Peul haray moodi ɗum ɗo ko welo welo mo andantede moni idan e jonnayi Al-Huseynu o janganen Qur'an kadi inchallah بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب صدق الله العظيم ما شاء الله إذا نمسيب en arduno ha ɗo e émission meɗen on tawde no woodi arayɓe joni kadi inchallahu jalla wala haɗa noon ko ɗum ɗo wonno neldari nde andantedema hiɗen heɓilino kono ɓe artoyay kañum kadi ɓe timmitino en neldari ndin idan noon en jonnayeɓe ɓe sakkitora konnguli hiwragol mawɓe maɓɓe karma ko maɓɓe sifa noon haray ko hombo e hombo an Al-Huseynu wonɗa hiwrade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Araymi lan wuro joma television. Mashallah. Lan jarna mo moƴƴa. Lan wuro kadi babe am e nene am fu. Lan wuro be moƴƴa. E be jodi be ndara do
ما شاء الله كم يوم جانغو لكون لنجارنا بموجة موجة ما شاء الله لنورو كدي جانو بموجة موجة ما شاء الله لنجارنا بموجة موجة ما شاء الله بوي ايوه اي نعم aray min kon ko woni mo wasiyade kon joni aray yo jooma daaraji ɗi yo ɓurtu jannugol pay koye moƴƴa moƴƴa yo ɓurtu jannugol ɓe moƴƴa moƴƴa hara wona hunjagol qur'an tum haro kadi ko jannugol ɓe école janna ɓe windugol ko honno windirte janna ɓe kadi firanaɓe kadi ɗum ko ɓe woni janngude ɗon machallah wonnum firi machallah ara wona janngugol tum kadi ara o annda ko wonnum firi machallah ara ayiyeɗo woɓɓe ko daaraji ɓe yalta ara ɓe wata windugol ara ɓe annda ko wonnum joomu daaraji ni kadi yoɓe jannorɓe honno salli gorte ko honno juulirte e si tawiɗa juulide ko honno walta ɗum machallah e woɓɓe yalta e daara ara eɓe annda honno juulirte d'accord joomu daaraji ɗi yo ɓurti wattangol lila ɗum moƴƴa a jarama boyi a jarama weltanama boyi idan an kadi ko honɗum wonɗa e sakkitorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ilan janna onon joma télévision on ila weltano la hiwro on fo la hiwro ɓe wonɓe la darde ɗo la hiwro nenan e baabi an lan janna ɓe la hiwro karmo ko an lan janna ɓe yo Allah on okkorɓe joddi ɓurde moƴƴude joddi min komi wasiyoto on ko onon ɓe sonnaɓe koyen ɗettu conci islam accon koyen ɗettu conci islam ɗum haron yaltani on tiggare ala ko hoore mum machallah ɓayɗen andi enen ɓe sonnaɓe ken fitna ɗen andi hay fure mon on ko fitna hay soɗen soɓe loota en na dagaki ko gorko loota en ko jiwol duwa e lowtugol hay so jiwo ala ɗo noddu ko dagi ko ɓe tama en joni noon min ko ɓurtan wattu wawi jagol o wattan ila ɗetton conci islam inchallah jarama boyi ko tawɗeta on hiɓɓi en ha ɗon idan noon musidɓe julɓe hiɗon wondi e émission moɗon on gandal e faamu e vendredi arowo inchallahu tabaraka wa taala si huntama tum haray hiɗon habba nde ñande kañum kadi ɗe mari hoɓɓe molanaɓe kadi haɗay noon ko ɗo woni haalude kala wo ko tawi feewi e muɗum koye allahu tabaraka wa taala iwri kala wo ko yiwɗon ga faljere ko raɓɓiɗi haɗay no iwre on togui allahu tabaraka wa taala ko pottinino ɗum ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق اسم بين الأسماء مرموق